ngasuka la ngakhwela khona amandla bengingenawo but manje saphungana emanzi itini lezi zasho ubaba ongizalayo. So uma nibheka lapha ihlahla lezi khwele khona la njengoba sekunje sezindala. So manje ke ngokuba khona okwamandla ngenyana ngase ngiyasuka lapho ngithola imandla lakudala 2015 ngizama ukuvusa lo muzi wasekhaya kwasuka la ashifthela kwenye indawo naye indawo siya kuyo manje. Konke manje sesilana manje lo muzi lo ngugcine 2015 ukulungisa ngangena imali ngangizama amatoho nje amancane. So ngiyakha manje la ngiyavusa manje lapha lesapha ngakha i-toilet. Lo muzi lo akuwona umuzi wami but umuzi wasekhaya baba kukithi la sekhaya baba bashona kudala nezama amandla. So ngoba manje ngithola amandla nangeke kubonga ukuthi amathuna akuba wona lokho komkhulu ala kule ndawo le. So angize la ekhaya ngizovusa lo muzi lo noma ngabe khona umuzi wami omusha but la ngikhulile khona uyabona ngoba uma ngabe unekhaya kini ungalilahi lokuthi kunetshani kanje akusilutho into leyo. Namhlanje ke ngithengile izinto zekwakha zikhona zokuvusa ikhaya lakithi kaDlamini noma sekunemuzi wami ngakhona kumcakayo ngibuya endaleni zasekhaya kubaba ngiyabuya la ekhaya lapha nje ngizokha i-room zami ngale ngemva ngale noma i-3 room ngale ngemva ngale ngivusa ikhaya lakithi. Umuzi wami ngizawuveza ngoba imoto zingaba u10 ngaba u15 imoto ongcwatshelwa emotweni ibhokisi lapho aliphumele emotweni noma ukwenza kwenza ukhumbule ukuthi umuzi wakini ufuna ukuvuze ngikho lokho khona ekhaya. Ngifuna ukukhomba ningadlulisisa lo muntu uphumele kanjani ngoba abantu abaningi baveza ama-ties baveza ama-BM for in angavezi uqale kanjani ngoba yebo kona abantu ngebakuthande bonke kodwa hayi uthwele ngoba asakumlaphinda inkosi angumthandazi wena ngibona lapha ka-YouTube hayi sewenza ukuthi nokuthi but ngiyanikhomba ukuthi njengoba sekukhona ukuthola ongange-1000 ngizokubeka ngivusele ekhaya by next week kube sekumuzi omkhulu babe sebacendile lapha bajuba nangemshini ngivusa ikhaya lakithi la ngifunde khona isikolo la bengihlupheka khona la bengisola khona la ngakahle ngihlukumezeka ngivuke ekuseni ngiyohlawula ngingenalutho ngahamba ngofuma emadlela ehlaza 2015 2016 17 so kwaba khona ukuthola ongangaba 5000 ngakha le ndlu le yangihlula ngakho umthoyi ngehluleka. So namhlanje ke sengibhinya ngifuna amanye amandla uyavuka umuzi wasekhaya baba ngicela ukuthi baba lalela khona emathuneni nomkhulu logogo nogogo Ndwandwe bonke abakwaDlamini bayabona ukuthi sengizozama manje ngifuna nokuthi ngihambe emhlabeni bakwazi abantu ukubona ukuthi wo naye ekhaya baba lo muntu cha uhamba ngemoto enjena nje khala kubo ulivusile hayi ukuthi uziveze kubantu ukuthi urich nakonke but asibuthi ucele kanjani. Yebo ngiyazi kukhona abazongizaya but ngithi mina singawalahle emakhaya esikhule kuwo bakwela bakhona emakhaya. Inkosi inkusese next week zonikhomba ukuthi sekucediwe lapha sekuhle indlu iphelile sekakha indlu yami manje faka amadlozi ngibuyisa bonke basekhaya sabashonela sebasekho emhlabeni uzokwazi ukukhanye kakhulu into engenzayo noma lapha abantu baphile abagulayo ngibaphilise yonke into engenza ibe clean. Ukuthi ngangwane eSwatini enhletsheni kaDlamini inkosi imbusise kwela bakhona emakhaya nawe ngibona khona ekhaya ngolelahle umuzi wakini noma sekwene kwani ekhaya kusekhaya. God bless you.